Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birey biromet bi sohbete girdin da em dixwazin dîsa bi we re balê bikişînin ser peyamên Qur'anê. Em tim di sohbetê xwe da destpêkê û heta dawî bipiranî em li ser navaroka Qur'anê disekinin lewra jêdera dînê İslamê Qur'ana pîroz e. Her wisa sünneta Pêxember aleyhî salatu ve selam û hedîsê wî ku nakokî di navbera wî û Qur'anê de tune be. Qur'an ji bo her kesî pir muhîm e, insana ra lê ji bo mumina ra muhîmtir e, gelekî girîngtir e. Ku em bizane ku Rebbê me derheqê vê Qur'anê da çi me ra gotî û di vê Qur'anê da çi pend û şîret li me kiriye. Xwedê Teala beriya ku em bivêjin dînê İslamê were Pêxember aleyhî salatu ve selam an jî musulmana tişeka ji dînê İslamê nizanîbû. Pey derpê gav bi gav wehî bi wehî saet bi saet roj bi roj sal bi sal wehî daket musulmanan navaroka Qur'anê zanî û hay ji dînê İslamê bû. Ji ber wê divê em dînê xwe ji Qur'ana pîroz hîn bive. Bêje gava em Qur'anê nevînin. Em naxwazin Qur'an di heyata me da tesîrekî wî hebe. An jî herî wekî qe Qur'an tune be em hay ji Qur'anê tune be wekî musulmanê ana pirê kesa divê em musulmanin. Lê tu bê Bismillahirrahmanirrahim mana wî çi nizanin. La ilahe illallah mana wî çi nizanin. Lê musulman e. Tenê bi gotin musulman e. Em jî dixwazin balê bikişînin ser vê xetera hanê ku meriv tenê bi gotin nave musulman. Gava te gu ez musulmanim, ava te iddiakî kir, lê Xwedê Teala te imtihan dike ta ka tu rast divê yan tu direva dike. Derheqê vêya da me gelekî vîdeo çêkirî, sohbet kirî. Îro ez dixwazim ez behsa wê xetera wê taluka ku milletê ku divê ez musulmanim tê de ye, kesê ku rûyê xwe ji Qur'anê diguherîne, an jî musulman her wekî Qur'an tune bidijîn. Qet Qur'an di heyata wî da di tu merhelekî di qadê jiyana wî da tu rolekî Qur'anê tune. Ez dixwazim îro behsa vêya bikim xetera wî çi ye? Xwedê Teala lewra em musulman divê em ji navaroka Qur'anê hej hebin, em bizanin ku Xwedayê me di Qur'anê da çi pend û şîret li me kirî. Eger em Qur'anê nizanibin, em ne helalê Xwedê zanin, ne heramê Xwedê zanin, ne tiştê ku Xwedê li me emr kiriye em zanin, ne jî tiştê ku Xwedê ji me gotî neke nehî kiriye em nizanin. Em temam nizanin. Ji ber wê Xwedê Teala tu Sûrê Zuxruf ayeta 36 da dibêje Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ ki rüyê xwe ji zikrê Rahman biguherîne. Zikr Qur'an e. Rahman Xwedê Teala'yê ki çavê xwe ji zikrê Rahman bigire. Kor bi dereqê zikrê Rahman de. Ne ku kor e. Lê naxwaze bibîne. Rüyê xwe diguherîne. Qur'an li vir e naxwaze bibîne. Her wekî qe nevîne. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ ki berê xwe rüyê xwe ji zikrê Rahman biguherîne. An jî her wekî kor bi çavê xwe jê bigire nexwaze bibîne. û hay ji navaroka Qur'anê tune be nuqeyyid lehu şeytanen fehuve lehu qarin. Em şeytan dikin musalletê ser wî dikin ew dibe dostî wî hevalê wî herî nês. Deme gava em bixwazin ji rêya şeytan, munafika, fasika, kesê pîs û pelît em dûr bin. Divê em ji navaroka Qur'anê ji Qur'anê agahdar bin, derheqê Qur'anê da zanîna me hebin. Em ayetê Qur'anê bixwînin, fehm bikin, li heyeta xwe tetbîq bikin. Na, wek musulmanê ana em berê xwe ji Qur'anê bizîvirînin, her wekî Qur'an tune be erê em îmanê pîtîne, paçîk bi ser serê xwe, ji bo şîfayê û ji bo xatirê midya jî bixwîne, lê wekî din tu helal û heramê Qur'anê gava di jiyana me da tune be. Yani gava em dijî her wekî qe em ji hay ji Qur'anê tune be, gava Xwedê Teala divê hûn bijî, wê çaxê ez şeytan muselletê ser we dikim. Ew dibe hevalê wê herî nês. Ve innehum şeytan leyesuddûnehum
şeytan vanjre derdixine bala xwe bidê gava şeytan bu hevalê mere nîz şeytan deve asteng li pêşiya dînê rast û durust siratul müstakîm ve innehum le yesuddûnehum an sebîlî ew şeytan wana ji rêya rast derdixînin deve asteng ser rêsekin deve asteng deve barîqat nayê rê rast bibînin digel ku şeytan ew ji rê derxistine bunu peyrevê şeytan bunu askerê şeytan bunu murid û em bivêjin palê şeytan ve yahsebûne ennehum muhtedûn digel wê jî hesab dikin ew li ser rêya rast û durust e ha deme gava mera Kur'an nas kir mera dijminê xwe naz dike dijminê mere herî mezin kî şeytan e Xwedê Teala dibêje inne şeytane lekum aduvun mubin divê bêguman şeytan dijminê wê vekiriye lê gava mera Kur'an li heyeta xwe tetbîq nekir jiyaneka bê Kur'an bê İslam mera jiya wê çaxî Xwedê Teala şeytan müselletê ser mera dike ew şeytan mera ji rê derdixe digel ku mirov çû delaletê mirov peyrevê û esker û em bê palê şeytanê mirov divê ez serî herî rast ezim rêya min rêya rast e ana tu ji kê bipirse navê devê me tirşe herkes divê rêya min rast lê tu kesekî piranî ji sedî not îro musulmanê ana ji naveroka Kur'anê bisbitûn bêhaye hay jê tunê gava şeytan ew ji rê derxistin gava şeytan ew ji rê derxistin ew însanan çawa dikin şeytan wan ji rê derdixînin çûn delaletê divê heta îza caena gava ew însana hatin bame qale dibêjin ya leyte beynî ve beyneke bu'da ya leyte beynî ve beyneke bu'del meşriqeyni febîsel garin gava insanê ku ji rûyê xweşxwaranê biz bifetilî me şeytan kir muselletê ser wan kir hevalê wan ê nêze şeytan ew ji rê derxistin dema hatin ceme ew insanê ku li duê dunyayê peyrevê şeytan sivê heta vere eskeriya şeytan dike pîs û gemariya şeytan li civakê bela dike gava çû huzûra Xwedê Teala ew însanana ji şeytanê xwe re ji serok û serwerê xwe ku bûnî şeytan ne ku hemû serok û serwerê ku bûnî şeytan ku karê şeytaniyê dike hevalê wê ku karê şeytaniyê dike ji wan re divê ew însanan roja qiyametê ji wan re divê xwezîkî di navbera min û te da şerq û gerb em bê rojhilat û rojava çi xwe ji hev dûr e ez û tu ew xwe ji hev dûr ba tu çi hevalekî pîs e tu çi dostekî nêzîkî pîs e gemmar e lewra te li dunyayê ez ji rê derxistim te mala min wêran kir te nehîş ez İslamê bixwînim te nehîş ez Qur'anê bixwînim te nehîş ez bê Qur'anê herim tu her tişta ku rêya Qur'an dida pêşiya me te ji ber me wenda kir te fikr û ramanê xwe pîs û pelît te kir serê me te got vaçî te got variya rast e ji ber wê gelê musulmanan hîna em nehatine wê merhelê ku divê em baş bizanibe ku şeytanê me kî ye her wisa Xwedê Teala di Sûreyê Beqere ayeta 104-150 dibêje 104 heta 106 divê wemîne nasî ji hinek însan hene men yu'cibuke qawluhu fil hayatî dunya gelek însan hene di dunyayê de gava behsa malê dunyayê milkê dunyayê siyaseta dunyayê rêveberîna dunyayê dike pir te ecêb tu pê ecêb dimîne pir bi te xweş tê tu pê qayîl dibe bi te ecêb tê yan tu de ecîbînî wan û tu pê qayîl dibe ve yushhidu llaha ala ma fi qalbihi و her wisa gava behsa dunyayê dike xêr û xweşiya dunyayê dike gava behsa rêvebir û rêveçûna dunyayê dike son dixwe divê Xwedê şahidê min ku qelbê xwe de ez raz dibêjim eva Xwedê Teala behsa wan kesê ku bûnî şeytan wan kesê ku munafiqiyê dike Xwedê Teala behsa wan dike ew kesê ku ji naveroka Qur'anê bêagah be Qur'anê pîvanên Qur'anê nizanibe wê şaxê dost û dijminê xwe ji hev naz nake şeytan dostê xwe herî nas dijminê te dixwazî nigê te bişemitîne tu li dunyayê rezîl bibe li axiretê jî tu bibe musteheqê agirê cehennemê bibe tu wî şeytanê xwe wî neyarê xwe tu naz nake ji berî Xwedê Teala pîvan dide te
Divê gelekî mirov hene di dünyayê de ga behsa xêra dünyayê, xweşiya dünyayê, siyaseta dünyayê, behsa em bivê tişê dünyayê dike gotinî tu ecîbîne, tu pê qaîl dibî, tu bêyên dike, tu vê çikû însaneke rast qise dike. Her wisa Xwedê dike şahidê qelbê xwe. Dibêje çi? Divê Xwedê şahid ez rast dibim, ez ber we digerim, ez ji bo menfieta we tişta dibêm, ez dixwazim biv alîkariyê alîkarê we bikim. Ve huve eledul xîsam. Halbuki ew dijminê herî dijwar e. Lê tu naz nake. Dême ew însana dijminê herî dijwar e, tu dijminê xwe naz nake. Çima tu naz nake? Lewra tu ji pîvanê Qur'anê bêpar e. Te rojekî li serê xwe ser Qur'ana neîşandî, te negotî که هلا پیوان قرآن در حق مسلمان دا مؤمن دا فاسق دا ام به منافق دا چی تسری خانه ایشاندی وجه تو چوازن او انسانانا انسانی کو دجمنی هری خرابه یا خودی پیوان اوید ده اشترا باسا دنیا ده که گله گبتا قنجو خواشتی و هر وسط وی او دجمنی مزنن دجمنی هری چتن دجواره تو چوازانه خودی تراد وی و اذا تولا قال بشتا خدات جمت شو سعى في الأرض ليفسد فيها عددا دجارج بود عددا فسادي بربكن ويهلك الحرث والنسل هم حرثي ام بيفي چاندني وزراعت وخارن وآب ام بيفي جها ونباتات ونا تك دفن خراب دكن دخواز خراب كن هر بساد دخواز النسل انسان خراب كن والله لا يحب الفساد خود تعالى كسي فساد حزناك چما وانات خوازه نسلی ونداو که مثلا ایرو تشتی که ام دخون تمامی هاتی خراب کرنه ارگانیک ننن تب کیمیاوی نه تب به علاج تب درمان تب گبرانن ام به تب گبره به علاج صنعی نه ام به نه دوماتز بری نه خیار بری نه زبشه بری تمام میوه تمام ام به گنم تمام جه گشتک ام به ویا چا کنه گش بیه علاج گش بی درمان گش بی ام بویژن تشتی کیمیاسال وانا تف جبون صحتا من نخواشه صحتا من تفلهف دکه گش نخواشینه لورا ده لیفسدو فيها لیفسدو فيها لیفسد فيها عدد فسادی براد که یعنی فسادی هم نبر خلقی خراب دکه هم جی ام بوی جیانه دو فساده حیات دو تهلیکید که خطری و ام ببینیم خوارن و خوارن عادی گه و نباتات عادی جی خراب دکه هر وسا نسل انسان جی خراب دکه او انسانی کو وها وانا گشتک دشمن تنه دویت وانا بزن بگو دشمن تنه لگوا تو جناوارو کا و قرآن هایدار به تو وانا ناز دکه گوا تو جناوارو کا و قرآن به آگا به تو وانا و ناز نکه و جا و فهم کرد جبر کو او انسان کو لوی دنیا هننا گاوا لگورا کو خدا تعالی گوتی لگورا کو خدا تعالی گوتی لگورا کو قرآن پیروز گوتی لگورا کو چرچوا اسلام کش کری نه دوست هفدو به روز قیامت تب دشمنه هفدونا او انسان کو لوی دنیا هننا ام به بناوی ایدئولوژی بشری بناوی تشی دینا داماد دوست هفدو روز قیامت تف چاله هفدو کوجه دوی الاخلاء خدا تعالی سوره زخرف آیه 170 دیجه الاخلاء دوی دوست یومئذ روز قیامت بعضهم لبعض عدو الا المتقين دوی قسمکی وان را دشمنش خیری متقیانا کسی متقی دوی دنیای دا قرآن کرن پروگرام جیان خو لگورا اسلام جیان انسان مؤمن باشن قنج خودین صالح و ولی خودین اوانا نت دا ام به پرین انسان کل و دنیای لسر منفعت و ایدئولوژی بشری دوست و حواله هفدونه روزا قیامت چنه تب ام به دشمن هفدو و تب چالا هفدو دو کولا و شاغه او کسی و چالا هفدو کولا خواهی تعالی سوره فرقان دا دویجه و یوم یعد الظالم على یده و روزا کو ظالم هر دو دستی خواهگز که مثلا ام به انسان قاب تشتكى عجيب دبيزه تشتكى فديحه دبيزه تشتكى قبحه دبيزه تشتكى عجيب دبيزه دسي خوي غازدك روجا قيامته انسان هر دسي خوي غازدك يقول دبيجه يا ليتني خوزيكي اتخذت مع الرسول سبيلا خوزيكا
من ری دیگل پیغمبر ری کی بگرتا یعنی ریا کو پیغمبر چو اجر سروی ری بشاما انسانی کو لوی دنیای ام بویجن نه متقیبن روزا قیامت گشتک دو دشمن هفدو و هر وسا دست خواهگز دکن دویج خیره خادره من لدنیای لگر پیغمبر ری بگرتا الگر پیغمبر بشاما یا ویلتا سوره فرقان آده 28 ها یا ویلتا دوی خلیل سریم ببا وی عذاب جمرابا لیتنی خوزی که لم اتخذ فلانا خلیلا مفلان کس نکره دوست خواه ما از نباب دوست فلان کسی ما فلان کس خواه دوست نگرتا لورا دوی تو الوی دنیای گاوا دوست و حواله ته دو دوست خواه نبیجره گورا پیوان قرآنه تو حواله خواه گورا پیوان اسلام نهل نبیجره تو مسلمان ناز نکن تو مؤمن ناز نکن تو فاسق و شیطان و امی منافق ناز نکن تو bu dost و حواله هر کسی وی چاقی روی قیامتی تو پشمان دوه پشمانه تا فایده نکن تو وی چاقی دوی خوازی که مفلان کسی نکره دوست خواه لقد ادلنی دویجه از برم دلالت عن ذکری بعد از جائنی پشتی کو ذکر جمرهات پشتی کو دین جمرهات قرآن جمرهات وی دوست من هانه نه برباد وی دوست من هانه خاین وی دوست من هانه شیطان وی دوست من هانه منافق ریا قرآن جبر مندکر و کان شیطان للانسان خذولا چونکو شیطان انسان دخوازه رزیل بکه رزیل و رسوا بکه جبر به یکی گلی مسلمانا دوی ام جناورو کا قرآن حیدار به گابا تو از تمام مسلمانا او پیوانه کو قرآن دانی جیان را جمؤمن را فاسق را منافق را او جمؤمن را گابا تلگورا بیا انسان ناز نکن روزا قیامت بان آیت منگو تک به تک تو حیات خود تطبیق بکه تو پشما ببه اف گوتن من جوار بیراته لی مخابن توی مگوتنا فلان کسی نکر آجی مگوتنا علما نکر وان شیطانانا وان فاسقانا وان منافقانا از جره درخستم دوست تایی حوال تایی و توی دست خواه گز بکر توی حب خوزیا خواه به دنیای بینیوار کشما تلگر پیغمبر علیه السلام چما تو ریا پیغمبر دانه شوی اوان تشتانا جبو کدلی ما باید شوته لورا ام دخوازن انسان بسر سیرات المستقیم به ام و دعوت به کتاب خدا تعالی ام نه خدا تعالی و دعوت جنت دکه دوی ورن رضا من لگورا دینی ما بجین رضا مقازنش که روز قیامت هم هر جنت شیطان و حوال خو حزب خو و دعوت آگر دکه تفهم کر و وقتی هون خدا ربی ما دوی سادات ما کبراء ما امبرن دلالتی سید و سرور و بنزین و سروک ما امبرن دلالتی دوی دو جارا بقاسی عذاب هندمه دو قط عذاب دوانا لی خدا تعالی دوی هند عذاب دام سیوان عذاب و یک جبروی جبه گلی مسلمانا قرآن بخوینن نه تنیج بو مریا بخوین نجبا صواب بخوینن هر وسا چوا بکن قرآن هم فهم بکن و الحیاتا خود تطبیق بکن و هر وسا جه فهم بکن اول بجین پاشش خد کرا بویجن حتی جارک دن بیم دخیر و خشدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.